Pek kini gede ha kapung kebasau. Pung kebasau kadang duna bahag bawan bu jaka. Entah sengi dan entah kenika saulak dan entah lasai sengi. Hang ne pung medulan kongsit apo molum tersan. Kebairung gede sejar. Price penengkong gede saulak kebaar silak kebalai silak basau arpe wajar. But kidon ki conclusion price supposedly sansan hajar marwai nen pen khwai la sai pe kini dang bon ki jaka ki balaj ane pung basau kedang keluat pelat pung ke bahe ki jaka kedang keluat kene gede pung ke ba pung baar ne ro ke jaka kedang bon pe kedang bon ki jaka ki balaj Ampedon babuk pet. Mdon breus. Mdon breu ni kapung. Duna pet. Kenero kapung keba. Nero kapung keba sau pet. Dan keluat pelat ke jaka. Te kiba kuak ben kirawan, kiba kuak ben wan kwai. Te kadang keluat pi kepor kadang don. Pilak benuan sam step por dang keluat pelat kejaka dang keluat pet kene gede kapung gede kapung ke baar mo kene pung ke baar ni dan men bu air functional ke he ni rek pung menengkong pem dan babu dan bereu ni pung bereu tangkan ngut san ngut reungut trai ban bu jakam tasngi tasis pa ngut ke pohi te kiba kwa ya ka saulak la sai ke por kadang don mestep por dang kwai kan de ni du ke por kan dai steng te ki perlok rawan ki bakwa nan kwai pi la banwan la sai por mestep ke por dang keluat ne pi kwam tip company don ki number phone apo kan notice pi la ban phone ni ki number pi kine pung menengkong dan beriau dan bro mo ni pung menengkong le chpengut dan no bro ngabe sao lai pengut lui ba bok te saulak ste la chkure belung ma pung menengkong kanang keluat pelat dan brio apung menengkong trai spongut kidon hi spongut te ki perlok rawan ki bakwa man kwai pej bahai kane ke video pila banwan ne gari pung menengkong pej te perlok rawan ki bakwa banwan kwai sam step pidang la banwan mo